Zar je već 2 mjeseca prošlo od zadnje Naruto analize? Ništa, za danas sam se dobro spremio, s obzirom da sam istraživao o svemu živom da bi video šta tu još ima. Pošto ne bi da vam posle tolikog čekanja roknem neki kraći video. Ideologija Paina, to je samog Nagata, nije nešto impresivna i mogli bi da ispričamo u svega 40 sekundi, ali ako uz to dodamo sve prethodne događaje koji su ovo započeli, možemo naći malo dužu priču. Prvo pitanje koje je donekle očigledno za ovaj tip videa, moramo vidjeti ko je zapravo Pain. Zato nam je neophodno predznanje o sljedeća dva lika, Yahiko i Nagato. Mislim, imamo i Konan tu negde, samo što je ona ženski karakter u Narutu, pa znamo šta se od toga može očekivati. Zato su prva dva lika ključna za dekodiranje sljedeće priče. Svi likovi pomenuti do sad, pa čak i Konan, dele dosta stvari. Pre svega i ono najbitnije, selo u kojem su rođeni. Selo skriveno u kiši je samo po sebi veoma važno. Zbog svih bitaka koje su vođene na samoj teritoriji, koje se uvijek nalazila na centru samog ratišta. Mesto u kojem skoro večno pada kiša, dodavši samo okruženje i sve nesrećne stvari koje su se dešavale. Mi ovdje pratimo Nagata, koji je probudio svoj Rinnegan kada je video smrt svojih roditelja, tokom drugog Shinobi rata, kasnije boreći se za opstanak jer je ostao sam. To je bio prvi korak ka spoznavanju pravog bola, zato što dijete ne razume i ne vidi većinu stvari. Razmišljanje o tim događajima će ga pratiti do kraja života. Sa kasnijim upoznavanjem Yahika i Konan, konačno ima osjećaj da više nije sam, nova veza koja ga je vratila u život. Yahiko je dosta bitan, zato što su dijelovi njegovog mišljenja kasnije bili oslonac za pravljenje ideologije Paina. Ne način na koji se dolazilo do cilja, već cilj sam po sebi. Njegova želja da napravi svijet mira tako što će postati dovoljno jak da sebe proglasi bogom istoga. Kao što sam rekao, ne možemo da razumemo Paina ako prvo ne spomenemo sve druge karaktere koji su njemu vezani na neki čudan način. Jiraiya je bio taj koji je pomogao Yahiku da shvati i pronađe rješenje za situaciju sela skrivenog u kiši. Kako je sam Yahiko rekao, on je mrzeo mesto odakle je, zbog ratova i kiše koji su na tom području bili neprestani. Smatrao je da gore mesto na svijetu ne postoji, opet ga je držala želja da od ovog depresivnog sela napravi nešto više. Ne moraju sve generacije proživjeti isto kao on i njegovi prijatelji. Kada je Hanzo priznao njihov rad, Yahiko je konačno video neki rezultat Akatsukija. Sve se to završilo izdajom Hanza, zarobljenom Konan, i Yahikom koji je izvršio samoubistvo. Od tog trenutka stvari se menjaju. Nagato je do tada izgledao samo kao side lik, koji je bio tu da prati Yahika. Pošto mu je vođa umro, dovelo ga je do toga da konačno razume pravi bol. Šteta je već bila učinjena. Nagato iz besa i mržnje okreće novu priču. Više nije samo stajao sa strane, čekavši tuđe odobrenja, osjetio je iznova gubitak svega. Tako je nastao Pain, kao kombinacija tela njegovog mrtvog prijatelja i zastrašujuće moći Rinnengana. Radio je u senci, svijet ga je znao kao Pain. Skriveno selo kiše ga nije prihvatilo kao gospodara, diktatora ili tiranina. On je za njih bio bog, koji ih je čuvao od budućih opasnosti i ratova koji su se mogli voditi na ovome mestu. I Yahikova želja je na neki način ostvarena. Pain se smatra bogom i mir je bio uspostavljen. Samo što Nagato koji je upravljao Painom nije igrao po pravilima, već po rezultatima. Nije bitno kako će to radnje teći, koliko će žrtvi biti, sve dok ne rezultuje krajem koji je on smatrao dobrim. Nagato nije mogao da širi pravdu sam zbog gubitaka sposobnosti hodanja, te je našao idealnu zamenu za svoje nedostatke. Uloga boga je u više animea pokušala da bude odigrana. Najlakši primjer je Yagami Light iz Death Nota, koji je na kraju sam sebe zavarao. Dok Pain sa druge strane se potpuno razlikuje svojim razlozima i iskustvima koji su ga doveli tamo gde jeste. Možete reći da malo prepričavam, ali moram objasniti kako je nastao Pain, zbog ljudi koji mi u komentarima stalno tvrde da Pain nije Nagato. Kao šatro otelotvorenje boga, Nagato je spoznao pravi bol, jer kao što on kaže, ako sam ne shvataš i ne deliš tuđi bol, kako planiraš da ih razumeš?
ali iako se međusobno razumete, to ne znači da zajedno možete doći do dogovora. Sljedeće što ću spomenuti će biti poprilično zbunjujuće, zato što i sam nisam najsigurniji da li sam priču shvatio najbolje, tako da ne budete previše toksični za ono što ću sljedeće pričati, jer je moguće da nisam u potpunosti u pravu. Pain je za mnogo šta vezan za budizam. Za vas koji ne znate, budizam vam je religija čiji bi cilj bio potpuno prosvjetljenje i dostizanje te nirvane. Kako samo učenje kaže, svaki put kad neki živi organizam umre, on biva reinkarniran u jedan od 6 mogućih carstava. Ovo je direktno povezano sa Rinnegan tehnikom Six Paths of Pain. Svako tijelo koje Nagato kontroliše kroz neke svoje specifične osobine prikazuje jedan od 6 mogućih verzija reinkarnacija. Tako da ćemo proći kroz svaku od njih pojedinačno i vidjeti značenje koje svaka donosi. Izvinjavam se na lošem izgovaranju sljedećih puteva jer 2% ne znam u budizmu i načinu kako se ovo izgovara. Prvi put i onaj najbliži tom prosvjetljenju je put Deve. To je ujedno Yahikovo tijelo kojem je Pain dao najveću moć. Put Deve vam je maltene isto što i Božji nivo. Zbog toga se ne čini čudno kada neko iz sela Kiše priča o Painu kao Bogu. Njega prate sljedeći 5 nivoa koji će na kraju doći i do samog đavola. A to su putevi Asure koje čine nadprirodna bića, put čoveka, životinje, prete i narake. Zajedno ih ima 6 što nije slučajnost. Put prete bi vam bilo bukvalno prevedeno gladni duhovi, a narake bi činili demone neke vrste. Neću detaljno pričati o svakom carstvu jer nema potreba za tim. Sama poenta koju sam želeo da iznesem ovom pričom je ta, da se ovih 6 nivoa mogu nazvati i 6 puteva bola. Zbog toga što nijedan nije potpuno dobar, a kamoli idealan. Svi imaju svoje neke nedostatke i žude za tim prosvjetljenjem, pa čak i ako su iz Božjeg nivoa. Sa samom karakterizacijom lika nije povezano, ali moramo shvatiti odakle ime Pain zapravo dolazi. Nadam se da nekog nisam uvredio s ovim jer možda sam malo zeznuo. Čudo da se Kishimoto setio nečeg ovakvog. U svakom slučaju, sve što je rečeno do sad je sam početak i šta je sve bilo potrebno za pravljenje ovakvog karaktera. Sada dolazimo do jedne od boljih, ako ne i najbolja borba ovog animea, a to je ona između Paina i Naruta, ne po animaciji naravno. Nećemo baš precizno spominjati borbu, već neke detalje, šta je prethodilo njoj kao i sam kraj. Pain je već znao za Naruta, ne samo zbog Devetorepe, već i zbog Jiraiye, koji je obojci bio mentor, također nešto najbliže očinskoj figuri. Kada je Jiraiya bio ubijen od strane svog učenika, to nam je zagarantovalo da će se Nagato i Naruto sresti u bližoj budućnosti. Dva učenika i jednog istog mentora. Glavna borba ne bi bila ni upola zanimljiva da nismo imali ovu koja bi joj prethodila. Naruto dolazi do saznanja prvog koraka ka pravom bolu. Painov dolazak u Konoku je bio zastrašujuć. Jedan čovjek je sravnio sa zemljom cijelo selo. Ubio je ogroman broj ninji kao i civila. Tu konačno možemo vidjeti Naruta koji proživljava isti bol kao što je Pain pre toliko godina. Ovdje dobijemo Painov možda i najbitniji govor upućen Narutu. Priča o ciklusu mržnje čiji se početak ne zna, ali je konačno došao do Naruta koji vidi sve sebi najbliže mrtve ili na samrti. Samim ponašanjem je Naruto radio sve kako je Pain prvobitno isplanirao. Nagato je time želeo da mu pokaže ciklus u kome je nečija smrt neminovna, gdje je osveta zvana pravda, što znači da će sama pravda dovesti do sve većeg broja osvete, pokrenuši stepen beskrajne mržnje. Dobro je, pa imamo klasičnog shonen protagonistu koji je otporan na te priče. Čudno mi je kako jedan negativac koji je cijelog svog života gradio svoju ideologiju brojnim žrtvama i neuspesima, mogao da bude ubeđen u nešto sasvim suprotno, jednim mirnim govorom. Naruto je zaustavio ciklus mržnje svojom voljom i kada je bio red na njega, on ga nije nastavio. Posle 20-minutnog razgovora, čovjek koji je bio smatran bogom, imao je moć da pokori ceo svijet, je jednostavno odustao od toga. Ceo njegov bol je naprosto nestao i sva šteta koju je naneo je vraćena u originalni oblik osim tih materijalnih stvari. Dakle, da li možemo pored svega ovoga reći da je Pain bio prosvetljen? Uvijek je čudna ta promjena samog karaktera koja izgleda kao da je u samom trenutku izvedena. Menjanje za 90 stepeni i odstupanje od onoga za šta si se borio u prvome planu. Ali na sreću nam je ostala još jedna stvar o kojoj možemo pričati. Sama piramida manipulacija koju sam spomenuo do sada u klipovima kroz par navrata. Pasivno djelovanje Obita u senci se dodaje na priču nastajanja Paina. Namjerno sam izostavio Obita do sad, iako je on deo ove priče. Većina Nagitovog života je bila namještena.
Stvarno je ludo kada pogledamo da neko ko je ličio i imao potencijal finalnog negativca završava samo kao početak priče. Pain kao i Madara o kojem sam pričao su samo marionete čiji je život bio kontrolisan od nekog nadprirodnog bića. Bez šale, Nagato je mogao da bude mnogo bolji negativac da su se određeni delovi drugačije odigrali, ali na kraju je umro kao cool lik sa puno piercinga. Kao u većini prošlih analiza likova, ni ovdje nisam spomenuo te reanimacije tokom War arka. Nagatov karakter se završio još tokom Pain Assaulta i to čini reanimaciju skroz bespotrebnom. To je samo jedan od razloga zašto je War ark verovatno i najgori ark ovog animea. To bi bilo ono uglavnom što sam želeo da kažem za Paina i njegovih 6 puteva bola. Možda je neko mislio da Conan ima neku veću ulogu koja se vezuje za Paina, ali ona se uglavnom svodi na slušanje svega što je neko drugi kaže. Uskoro ću početi sa nečim veoma zanimljivim na kanalu, treba će mi malo više vremena za to, pa će još jedan video izaći između toga. Što se tiče streamovanja, čim mi se internet vrati, počet ćemo opet normalno da streamujemo malo aktivnije. Možda nekad budem radio i video na live-u, ko zna. U svakom slučaju, to je to što se tiče ovog videa, vama hvala što ste gledali, a mi se čujemo u nekom narednom. Pozdrav!